mbifurije kugira ibihe byiza bakunzi ba Ela TV show. Mu makuru tugiye kurebera hamwe, William Ruto yavuze ku byatangajwe na Museveni ko inyanja y'Abahinde ayisangiye na Kenya, naho umutwe wa M23 leta ya Kinshasa irawushinza gukomeza kugaba ibitero. Guverinoma ya Tanzania yikomye CNN, BBC ndetse na Al Jazeera, naho dogi ya Trump na Elon Musk iri mu marembera. Tubahaye ikaze kuri izi page zikomeye cyane muri izo ngingo n'amakuru tugiye kugarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Bakunzi ba Ela TV show, mukande subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Tugaruka ku makuru menshi abakomeza kugenda atangazwa ndetse yewe na byinshi babikomeza kugenda bivugwa n'amakuru menshi cyane. Niyo mpamvu nsaba buri muntu wese gukanda subscribe ubundi tugakomeza kubana. Guverinoma ya Tanzania yikomye CNN, ikinyamakuru cya BBC ndetse na Al Jazeera. Guverinoma ya Tanzania yamaganye CNN n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga birimo BBC, Al Jazeera ndetse n'iyitwa Dorwell, ibishinja gutangaza inkuru z'ibinyoma ngo zihabanye n'amahame y'itangazamakuru ku bijyanye n'imyigaragambyo yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku wa 29 Ukwakira 2025. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Dar es Salaam kuri iki cyumweru ku itariki 23 Ugushyingo 2025, umuvugizi wa guverinoma Gerson Musigwa yavuze ko inkuru ya CNN inyuranyije ngo n'amahame y'itangazamakuru y'umwuga. Ati ibyakozwe na CNN ndetse ati n'iby'ibindi binyamakuru nka BBC, Al Jazeera na Dorwell sibyo. Ati ntibijyanye n'amahame n'imikorere y'itangazamakuru. Ati niho nyora ryakozwe ku bushake. Yasabye ibinyamakuru mpuzamahanga kwirinda kwivanga mu iperereza riri gukorwa ndetse ku mihanganire yakurikiye amatora, cyane cyane ko Perezida Samia Suluhu Hassan yashyizeho komisiyo yigenga igomba kumenyekanisha ukuri kw'ibyabaye. Ati niba hari ikinyamakuru gifite ibimenyetso cyabonye mu bushakashatsi cyakoze, kigomba kubishyikiriza komisiyo, si ukujya kubitangaza mu buryo bushyira igihugu mu rujijo. Ibi bibaye nyuma y'iminsi ibiri Minisiteri y'itangazamakuru itangaje ko guverinoma ikiri gusuzuma ibyatangajwe na CNN. Iyi nkuru ya CNN yaciye igikuba nk'uko bigaragara, yagizwemo uruhare n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo, igaragaza ko ngo imyigaragambyo muri Tanzania yaguyemo abantu benshi ndetse ko ngo barashwe na polisi. Inagaragaza kandi ko mu rwego rwo guhisha ibimenyetso muri Dar es Salaam hashyizwe imva rusange zajugunywemo ngo abaguye muri iyo myigaragambyo. Madowo kandi avuga ko yagaragaje kuvugisha uruhande rwa guverinoma ndetse ngo agerageza kuvugisha uruhande rwa guverinoma ya Tanzania ariko ngo rurabyanga. Yanagarutse ku bitaro byuzuye ngo iyi mirambo i Dar es Salaam no muri Mwanza ndetse ishidikanya ku mubare nyawo w'abaguye muri ibyo bikorwa. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko ngo izasohora itangazo ryemewe nyuma yuko isoje isesengura kuri iyo nkuru yo kunoza ishusho ry'ibivugwamo cyangwa se ry'ibitangazwa muri iyo nkuru. Iyi nkuru ya CNN ni inkuru yaciye ibintu cyangwa se ni inkuru irimo iravugwa igaragaza n'amavideo aho byagaragaraga ko hari abaturage barimo kuraswa na polisi. Mu mashusho yagiye hagaragaye umudamu cyangwa se umumama waje kuraswa isasu rimuturutse inyuma. Mu iperereza ngo ryihariye ryakozwe n'ikinyamakuru CNN hagaragaye ibimenyetso bigaragaza ko ngo polisi yo muri Tanzania yakoresheje intwaro zica abantu ku baturage bagaragaraga mu myigaragambyo nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe mu kwezi k'Ukwakira. Abashakashatsi b'ikinyamakuru CNN bakoze isesengura ry'amashusho n'ibindi bimenyetso bifatika
maze ngo basanga harimo ibigaragaza uburyo bamwe mu baturage bishwe n'amasasu ya polisi, ndetse ngo n'ahakekwa kuba rero harashyizwe imva rusange mu rwego rwo guhisha uburemere bw'ihohoterwa ryabaye. Raporo ya Larry Madowo wa CNN irerekana ko ngo hari icyuho gikomeye cyane mu kudatangaza ukuri ku byabaye, ndetse bagasaba ko habaho iperereza ryigenga ryakwerekana neza uko uburenganzira bwa muntu ngo bwahungabanyijwe mu minsi yakurikiye amatora. Ibyo bimenyetso rero ngo byose birerekana ko ingamba zafashwe n'inzego z'umutekano zarenze ku mategeko, bigateza rero ngo impfu z'abaturage n'iyicarubozo mu rwego rwo guhosha imyigaragambyo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko ngo habaho ubutabera no kugaragaza mu buryo bweruye abashobora kuba baragize uruhare muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha ni mu gihugu cya Tanzania. Tanzania rero urumva ko yaje gusa nk'ivuga ko ngo raporo za Al Jazeera na CNN itazemera habe namba. Naho mu yandi makuru, William Ruto yavuze ku byatangajwe na Museveni ku by'inyanja y'Abahinde ko ayisangiye na Kenya. Perezida William Ruto ngo yanenze bimwe mu binyamakuru abishinja gukabiriza no guhindura ukuri ku byo perezida wa Uganda yavuze. Yoweri Kaguta Museveni aherutse kuvuga ku bijyanye no kubona inzira igana ku nyanja y'Abahinde byateje rero impaka zikomeye muri Kenya. Ruto yabigarutseho mu mpera z'iki cyumweru yashyize hanze ukuri nk'uko bigaragara ubwo yari muri Uganda mu mujyi wa Tororo mu muhango wo gutangiza ibikorwa byo kubaka uruganda rwa Deviki Mega Steel Plant rukora ibyuma kuri uyu wa tariki 8 Ugushyingo 2025, ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kijyanye n'ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Perezida Museveni yavuze ko inyanja y'Abahinde ari iye kandi ayifiteho uburenganzira busesuye, bityo ko ibihugu birimo Kenya bikora kuri iyi nyanja nibikomeza ngo gutsikamira ibidakora ku nyanja birimo Uganda bishobora ngo kuzatera intambara mu gihe kiri imbere. N'amagambo yatumye abanyakenya barakara, nubwo hari abandi bashimangiraga ko aya magambo ya Museveni abantu bayumvise nabi. Perezida Ruto yavuze ko ibinyamakuru byagize uruhare rukomeye cyane mu kuyagoreka, ndetse bagoreka imvugo ya Museveni. Ati abanyamakuru bagerageje kugaragaza ko Uganda yavuze ko igomba kubona inzira ijya ku nyanja ku giciro icyo ari cyo cyose. Reka mbwire ababivuze ko Kenya na Uganda ari ibihugu by'abavandimwe. Ruto yanakomeje avuga ko nta mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, ndetse anashimangira ko Uganda ifite uburenganzira bwo kubona inyungu zigera ku bihugu bikora ku nyanja. Avuga ko kandi nta mwanya uhari w'amatiku. Aterega nta mwanya dufite w'amatiku. Uganda turayizeza ko izagera ku nyanja inyuze muri Kenya. Abo bashaka amatiku baduhe amahoro. Icyo dufite twebwe ni umwanya w'iterambere aho kuba amatiku. Ruto yanasabye Kenya na Uganda gushyira imbere imikoranire, gushora imari no kurushaho kwihuza kw'akarere. Avuga ko ngo ibihugu bikwiriye gufatanya mu iterambere aho guhangana muri politike mpuzamahanga. Uyu ni William Ruto, nubwo abenshi babifashe ngo nk'ubwoba bwinshi cyane yaba yaratewe na Museveni, ariko ibyo byose nibyo yagiye atangaza. Leta ya Kinshasa irashinja umutwe wa M23 ngo gushaka gukomeza kwagura ibirindiro byawo. Nkuko birimo biragenda bivugwa biravuga ko ihuriro rya M23 ririmo rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa rishaka kwagura ibirindiro muri teritwari ya Walikale. Kuri uyu munsi humvikanye imirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kongo iravuga ko inyeshyamba za M23 kubahiriza agahenge k'amasezerano byazinaniye. Yemeza ko igomba kurwanya uyu mutwe ikoresheje imbaraga zayo zose. Kinshasa kandi itangaza ko
mu mahame yasinyiwe i Doha umutwe w'inyeshyamba za M23 wagombaga guhagarika intambara, nyamara bakavuga ko wamaze kurenga ku masezerano kubera ko nyuma yo kuva i Doha uyu mutwe ngo ntiwigeze ukora ibisa n'ibyo kuko wakomeje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC zivuga ko zigomba kurwana kandi zirwanaho zikarwanira abaturage. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 inyeshyamba za M23 zongeye kuvuga mu bikorwa byo gushoza intambara mu bice bya Walikale. Bivugwa ko ngo zishaka kwagura rero ibirindiro byazo. Bivugwa ko rero ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bari Wazalendo batari buze kurebera ibyo bikorwa by'inyeshyamba za M23 kandi bari buze kuzahagarika uko byagenda uko ariko kose. Ayo ni amakuru arimo arava mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Imirwano irakomeye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, impande zihanganye zikomeje gukozanyaho umuriro ukomeje kwaka. Naho mu yandi makuru, Doge ya Trump na Elon Musk iri mu marembera nk'uko inkuru bivuga. Doge, urwego rwashyizweho na Perezida Trump rugahabwa inshingano zo kugabanya amafaranga akoreshwa mu nzego za leta, rwarasenyutse pe. Ni mu gihe ngo haburaga amezi 8 ngo manda yarwo irangire. Doge yatangijwe muri Mutarama 2025 ihabwa umunyemari Elon Musk wari inshuti na Trump ngo ayiyobore. Yari yitezweho kugabanya amafaranga atagira ingano leta ishyira mu bikorwa bitandukanye no kugabanya abakozi batari ngombwa. Trump yigaragazaga nk'igikoresho kizafasha kurwanya icyangiza cyose umutungo wa leta, naho Musk akayimenyekanisha mu buryo bwihariye ubwo yerekaga imbaga imashini yo gukata ibiti, avuga ko ngo ariyo azakoresha mu guca imikorere idahwitse ndetse n'inyungu muri Doge. Mu gihe habura amezi 8 gusa ngo Doge irangize manda yayo, umuyobozi w'ikigo cya leta y'Amerika gishinzwe abakozi Scott Cooper yabwiye Reuters ko Doge itakibaho, anagaragaza ko ngo itakiri urwego rufite imiyoborere ihurijwe hamwe kuko ngo ibikorwa byayo byinshi byahawe ikigo ayobora. Nubwo Trump yasinye iteka rihamye ko Doge izakomeza kugeza muri Nyakanga 2026, ibimenyetso by'uko uru rwego ruri kurangira byatangiye kugaragara kuva mu mpeshyi ishize ubwo Elon Musk yavugaga ku buyobozi bwayo. Ibi byose nibikomeza kugenda bitangazwa. Irangira ry'uru rwego rero kandi ngo riragaragarira mu mbwirwaruhame z'abayobozi ba Amerika, mu gihe urugero kuri ubu Trump avuga kuri Doge ayivuga rero mu mpitagihe. Ni mu gihe umuyobozi wayo w'agateganyo Annie Besson yibanda cyane ku zindi nshingano afite zo kuba umujyanama mu bijyanye na serivisi z'ubuzima no gucunga abakozi. Ikindi kigaragara rero nuko Doge ngo yasenyutse nuko abakozi bayo bamaze gushyirwa mu zindi nzego za leta. Uwitwa Joel Gebian ubu ngo ayobora National Design Studio ndetse kandi yashyiriweho kuvugurura no kunoza imiterere y'imbuga za leta. Uwitwa rero Zechi Taylor yabaye ngo umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ubuzima HIC nk'uko bivugwa, mu gihe rero Rachel Leigh ayobora ngo ibiro bishinzwe ubushakashatsi mu ngabo z'Amerika zirwanira mu mazi. Naho uwitwa Jeremy Lewin we ngo ashinzwe igenamigambi ry'ubufasha bw'amahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Nubwo bimeze bityo, umuvugizi wa White House yitwa Liza Hawson yavuze ko Trump akomeje intego yo kugabanya imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta. Ibi rero ni ibikomeza kugenda bitangazwa kuri Doge, aho ivuga ko kugeza amagingo ngaya yaba irimo gusenyuka. Bakunzi ba Era TV Show, reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye mukamukurikiye ibiganiro byacu. Ndabashimiye cyane. Reka mbabwire nti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora. Turakunda kandi dukomeza kugenda tubagezaho amakuru umunsi ku munsi, cyane ko twabemereye ko rwose duhari ku bwanyu namwe mukemera ko muhari ku bwacu. Gaye nguko ayo yose ni amakuru abakomeza kugenda tugeraho, twavuga tuti tuyabagezeho 5 kuri 5. Ikinyamakuru ni Era TV Show.
kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. N'amakuru menshi kandi ni byinshi tuba tugarukaho tukavuga tuti tubaramburire tubabwire nuko byifashe mu bice bitandukanye muherereyemo. Murakoze, murakarama.